Danas ćemo vam pokazati kako da se riješite miševa, štakora, bez zamki i otrova. Treba vam samo par sastojaka koje imate kod kuće. U pola litre vode dodajte 1 žlicu ljute crvene paprike. Štakori posjeduju izuzetno osjetljiv njuh, pa im intenzivan miris paprike može biti vrlo neugodan. Kada detektiraju taj miris, štakori bježe kao da sutra ne postoji. Sada ćemo još pojačati ovaj repelent sa žlicom octa, kojeg glodavci ne podnose. I zadnji sastojak je talog od kave, koji osim glodavaca odbija i insekte, a osim toga služi kao gnojivo, tako da možete i špricati biljke. Sve pomiješajte i ostavite u vodi 24 sata. Zatim procijedite i razrijedite sa 2 do 3 litre vode i napunite špricu. Špricajte gdje god mislite da se kreću štakori. Možete špricati i vrt kako biste ga zaštitili od lisnih ušiju i gusjenica. Prijatelji, jako nam je važna vaša podrška i sve ovo radimo za vas. Svaki dan vam donosimo potpuno besplatne savjete i bilo bi nam jako drago da se pretplatite na naš kanal. Potpuno je besplatno. Hvala vam, pozdrav!